салом алейкум дӯстони азиз, хуш омадед ба канали мо. Умеддорам ҳамаи шумо хуб ҳастед. Тамошобинони азиз, дар ҷои Апаи Обида боз распродажа рафтестай. Баъд борои новинкаи тирамоҳӣ омадагиай. Ин навор аз бозори Корвонай. 12 дарвозаям мешавад духтаро, 13 дарвозаям мешавад. 13 дарвоза дроен агар шумо тез ҳамин нуқтаи савдора пайдо мекунед. بیاین 13 دروازه طرف تیلو بازار 8 قطار جای اپای اوبیده گویا نشان میتیم. بعد 12 دروازه گردش میشه دخترا. 13 و 14 دروازه خیلی یک طرفه ایستادگی در اومده باختون بینین. خلاص بینین اینجا چه خیر از پرداجای زور رفتستای. انا مینا همش یعنی کتو راست پرداجش دگن 100 сомонӣ. اینجا بسیارش اگر در خاطر داشته باشین 180 сом بدن. اینه فقط اینو انا مینو دیدین 100 сомон شدگی همش 100 сомон مرحمت دیدین. اینا کسی که پردارو دیدین انا این نمود مقدارو هستای انا اینو هستای این همین نمودش فقط راست پرداجش دگی دخترو خطا نکنید هنگامی که میبیاین. این مرحمت چیزی که درن همین سبدتای همینا 100 сомонӣ ان حاضر من ایجاده هستای بود دیگر نمودش اینا باشن 180 сомон دخترو. اینو از سبب که مثال رنگش بسیاری بد اومدگی از یک رنگ یا اینکه رزمیرش نموندگی برایم راست پرداجش شدگی همون 180 сом 100 сом شدگی. خلاصه پپلین هم هستای انا هم نگاه کنین این پردارو را به حد خش رو میخرن. اینمی فقط همین رنگش راست پرداج غلطیدگی دیگر رنگش 180 انمی رنگش 100 сомон مرحمت. از دیگر رنگش هم در رفتی نوار ما شما دا نشان میتیم. اینای پپلین شای خشروچه 100 сомон دیدین به حد خشروچه. اینه تماشابینانی عزیز انا این مرمرو اومدگی مرحمت مرمرو 120 сомон به حد رنگای خشرو اومدگی. اینا کسی در کارای کرتای دختگی تایار 120 сомонӣ میتوانید اومده از پیش بینین. انمی جای پای اوبیده کسی سروغان نمیفهمین یا که دستافکا میخواهین مرحمت رقمای تلفن اپای اوبیده هست. این برای که شما میبینین کسی که برای سودا میگیره همش با ارزان میشن. از این نرخایی که هست کسی برای سودا میگیره اپتو میگیره با ارزان میشود. خلاص این مرمرو به حد بسیار رنگوش رزمیروش همش هستای. خوشمندو میتوانین که اومده از نزدیک ببینین. ابایه های نوین که دخترو رنگای وای رسیدکوی نوین که ایرا یا نوار بود 300 сомон بود حاضر ارزان شدگی 270 сомонӣ акция рафтестай 270 сомонӣ به حد خشون. یا ابایه ها هم دختم هم خودشون رزمیروش هم رزمیروی فسونای. این ببین چه رنگا کوی خشرو داره دیدید. بر رزمیروش کلون هم داره مایده هم داره. خلاص بهترین اینا اختراکایی که سیاه گفته بودید هست. رنگ ابای اختون دارین نبینید. اینای نوینکای دوینای اومدگی هست دخترانی اومده جای پای اوبیده ده حاضر شما دا نشان میتیم. خوشمندو میتوانین درخواست کنین. چند سمای همونا قخش رو بیاین دخترکو از ابای او را شما دا نشان میتیم. بینین این دوینای های منه این ویای رنگکای یورستیلی فاسون ایرا خواهین همین طرف شا میپوشین. خواهین از این طرف سیاه شا میپوشین. درونش سیاه دخترو 240 сомон اینا شیفون است کم که قوسترک شای منه مرحمت خشرویه انایش بینه ملکی بایش بعد انایش فاسون اسینی وریان دخترکوی خشرو دیر نکنین بهترین باور کنین. خشرو 240 сомон دخترکوی ما دیر نکنین. از 44 تا 56 رزمیر بدای بسیار هم خشرو شخصا به هر مده معقول شد. خشرو 240 сомон دخترو. اینا رسویت کوش خیلی زیاد اومده. کدام رنگی که میخواهین مرحمت اینا میتونن که رنگشم انتخاب کنین. دیده من کسی که سیاه طرف سیاه خواهین این طرف
درونشان هم خیلی سیاهه. تیگره که من شما دا نشان دادم همون تیگره طرف درونش منه یک عبای میخرین علیش کرده میپشین دخترها 240 سومون بهترین. از باری نوین که دیگه چیزای هم اومدگه من نشان میتیم دخترها بینید. انا دخترها انا اینو نو اومدین مرمرو نوین که 200 سومون پیشکش بینید چه اوچوک دختگه فاسون منه نوین که شوتی خشرو 200 سومون دخترک ها زیر سویت کوشا نشان میتیم. کدام رنگیشه بختون انتخاب کنید. رزمیرا چه خیله؟ رزمیرا 44 تا 56 هست دخترها. رنگوش بهد رنگوی خشرو و انتخابی بسیاری رنگو اینا خوشمندو میتوانید به ملال انتخاب کنید. دستافکا هسته مرحمت رقمای اپای اوبیده در روی اکران هسته پرسین شونه 13 دروازه 8 قطار منه خشروی هستن که ای پیش دخترو با بلیسک میتیا ماتریالش تازه مرمری یکم سورتای منه انا بعد دخترو انا اینو را نشان میتیم لامراجوی جزلاین منه مرحمت اینو هم همی 200 سومونای رنگ کوی خشرو اینا مرحمت اینا بینید ای همی رنگای همیه یا که فاسونش دیگه انا بعد دخترو اینای با دیگه خیلش هست 200 سومون پیشکش با دیگه خیلی اهمیتی ایم چی داره دخترو ریمیشاک داره شما اگر بریمین کنن هم خشوتی خشرو میسته رنگکاشون همش از رنگای فاسون باز نزدیک نشان میتیم من ای 46 تا 56 هسته ای انا و لامراجوی که جزلاینه که نشان دادم هوایی رنگوش همش باری نو بهترین اینا دخترو همش باری تیراموهی نه بسیار پرسیدن که باری تیراموهی هم نشونتین مرحمت باری تیراموهی دخترکو انتخاب کنین منه فاسونی بد 200 سومون من ای لاسایی که شما میگرفتین دخترو کسی لاس خواهین مرحمت 170 انا بعد دخترکو انا این نشون نداده بودیم شما ده ابای نیستیل کرتو ای ویای لیونای ماتریالش دوبایست که لیونای نوینکا بهد رنگوی خشرو داره نرخشون چنده؟ 180 سومونی میتیم بهد ستیلشون خشروی رزمیرو همش هسته دیر نکنین بیاین با ای پیش بینین 180 سومون دارم خیلی فاسون میگیرین از جای اپای اوبیده این رقمشون هست دخترکو یگانچ در کرشید خیچونده مرحمت میتوانید که نویسین بوش ماده میفهمونم زنگ نزنید فقط نویسین دخترکو رنگای انمی کرتایی که من شما ده نشون دادیم حوزی 180 سومای گفتم نگاه کنید چه رنگوش خوش رو و ای رنگای بهت فاسون نرخوشون منه نرخوشون 180 تار از میری 60 می شود به ملال می توانین آمده بینین پوشین دخترکو بعدا خریداری کنین بهترین فاسونای انا خیلی عبای اومده دخترو نوینکا اینو چند سوم 180 سومون مرحمت کسی ده عبایای فاسون در کار باشه اپای اوبیده ده خودشون ده نویسین دیگر رنگوی هم هست میتونین که اومده از پیش بینین دخترو بهترین بروی نوینکا اومدگی همش برای شما یعنی اینمی هم دخترش خشروی دخترو در تنه عجایباته منه 270 سومون اینمو داشت و دخترکو انا اینمو تونیکوی ترکی اینو 200 بدن از 180 سومونی شده نه двухниткой фасони турецкий мана качествошон ҳам хушруванай пеш тоза туркӣ баъд размерошон ҳам калон калонай
брукои ҷудогонаам мефурӯшанд 80 сомонӣ будай брукошон духтаро ваёшон бошад анаи тунико бошад 180 сомон шидагиай ҳози арзон шидагиай марҳамат хоҳишмандо мала мерка бальши мерка размер ҳастай бемалол мана дидем чӣ хела ваёи хушрӯ фасонои хушрӯ то зону ҳам ҳаст аз зону поёнам ҳаст ҳар хела ҳастай вақтон ки омаден хушрӯ ба ҳазур пӯшида мебинен хоҳен мисол рангоша мебинен хуласанам хел рангако духниткои фасон мана качествоошон зурай духтаро беҳад фасонай качествоошон мана 180 сомон шидагиай ана духтаракои хушрӯ инай двойко агар да хотиртон боша аввал 350 буд баъд 300 шид ҳози 280 сомон шидагиай ина рангакошон мана двойкои фасон 280 сомон ҷои шичай духтаро ҷои ами охири пулгириш гуфти гапо ина беҳад хушрӯай размерои калон калон рангошон фасони бадай двойкаян диден мана бо падклад доран хушрӯ маҳкамакай шумо курташам ҷудогона пӯшида метавонен мисол катиягона бая и абаяҳошам ҷудогона пӯшида метавонен дигар куртоҳо кати хулас беҳтаринай баданам хел куртоҳои кори дастӣ иноям ҳама хешдагиай 290 сомон инам дошт марҳамат аз пеш нишон метим шумо бинед қисми қафошам кори дастиай аз пешам хе украшения кардагиай ҳози скидка кати 290 сомон шудагиай мана рангакои беҳад фасон духтаро апаё бида да худашда нависен ягон чи дар корши духтаро ана ино рӯзои наздик мурамурда мебиёя ҳами фасон ба чӣ нарх мешава и 350 сомон мешава мурамурда ба наздики ваёш мебиёя рангош мебиёя нишон метиҳем то набаъд насиб карда боша иншааллоҳ майлаш ана духтаро инай куртои армянский шелк 170 гребондоро ина диден чӣ қа хушрӯча мана 180 буд 200 буд оз 170 ана баъд ана инора нишон тием и то поёнам хе чӣ дора украшения дора бинен духтаро да мана то қисми поёна украшения дора фасони бадай иҷада боша духтаро иноям 170 сомонӣ шидагиян мана аҷоибот 46-56 размер ҳастай мана рангакои хушрӯ ранги материалои пек метова надиден хушрӯи бадан анай глобат ҳаст духтаро манаи гил нав омад ино навори мода набуд дар ютуб ина ҳози омадай ҳам пардор ҳаст ҳам бепар чанди 170 иам 170 духтаро ҳардушам як нархая пардору бепар ҳамаш 170 шидагиай мана диден аҷоибот хушрӯ ина духтаро инамудошам ҳаст 170 сомонӣ метиан марҳамат иам ай 200 боло буд ҳози 170 сомон шидагиай раст продажада мана чихе хушрӯане духтарако имконияти омадан дошта боше мисол дар тоҷикистон боше биёен як бор аз пеш хитон бинен ира ман распродажаша нишон додам як рангош распродажа шидагиай ана дигар рангош 170 170 ина духтаро и хушрӯе аст ки и бо материалаш дигар хелай 180 ина муча метиан мана бинен и бо материалаш хеле плотный фасони бадай мана хулас
қисми болора бинен чӣ хушрӯанд. Ҳамаям ино 170-180 шидиям. додем иҷода инчунин распродажаҳои 100 сомона ҳаст, нишонтон додум духтаро 120 сомонара нишон додем. қадами шумода дар корай биёен 13 дарвоза тарафи Тилло бозор ҷои Апай Обида 8 қатор. Мана бо касе нафаҳмид Апай Обидада нависен WhatsApp шуда занҳои азиз фақат. боқӣ саломат бошен. хайр.